Kojim stilom života želiš da živiš? Savremeni čovjek ima mogućnosti da odabere svoj stil života kojim želi da živi zadovoljno i srećno. Ranije civilizacije su živjele istim stilom mase. Postavili su uverenja mase grupe na svim poljima života. Bili su vezani jedni za druge zbog uslova života, svojih verovanja, određivanja svojih kolektivnih vrednosti, svojih običaja, svojih bogova, svojih poslova ponašanja, svojih ograničenja. Grupe su živjele u svojim ogradama u kojima su postavili pravila koja su se prenosila vekovima. Razvojem civilizacije, tehnologije, nauke, poboljšanjem uslova života, ljudi su počeli da se razdvajaju, ali je većina ostajala u masi. Iako su oni bili razdvojeni od drugih ljudi, živjeli samostalno, u njihovom umu ostala su duboko ukorenjena stara uverenja, stare mape uma koja su čoveku ograničavala slobodu življenja. Iako je čovjek bio fizički odvojen, njegov duh nije bio slobodan. Tako je nastala borba čovjeka sa samim sobom i prouzrokovala sukob i sa okruženjem. Dugo se čovjek vrtio u tom krugu borbe dok se nisu pojavili učitelji koji su prošli tu borbu. Evolucija svesti o kojoj se nije govorilo javno izborila se da se javno govori o njoj i promeni uverenje da bi čovjek živeo u svojoj slobodi u kojoj je rođen. Svaki čovjek ima pravo na bivanje i život. Čovjek je dužan da kreira život, navike, uverenja, stvara, služi sebi i drugima u kom je srećan i zadovoljan. Nema pravo nikom da oduzima pravo na život i bivanje. Ne osjećamo se svi isto u istom okolnostima, navikama, obrazovanju, poslu. Pravilan i koristan izbor stila se uči, osluškuje duša ono što voli. Posvećenost, učenje, akcije, vrlinski život, svoja kreacija, stila života vodi ka kvalitetnom životu. Upoređivanje, takmičenje sa drugima je mučenje koje izaziva zavist i nezadovoljstvo. Ako umemo i želimo za osnovnim potrebama da budemo srećni, to smo izabrali. Imamo znači slobodu kako želimo da živimo. Učenjem, radom, mudrošću, akcijama, strpljenjem, saradnjom sa drugima, vrednovanjem sebe, svoje realnosti, drugih, njihove realnosti učimo koji stil nam odgovara i tako živimo. Lakoću života imamo ako se dobro osjećamo u svom stilu života, a ne namećemo ga drugima. Od drugih oduzimamo one navike koje nama odgovaraju, a stvaramo svoje u kojima se mi dobro osjećamo. Uspešni smo i zadovoljni, srećni. Maltretiranje drugih svojim stilom života koji nema rezultate, koristi, uspeha, zadovoljstva nikom nije koristan. Moramo shvatiti da iste stvari koje mi volimo ne odgovaraju drugima, iste stvari koje radimo ne daju iste rezultate kod svih. Najbolje je da čovjek odabere ono u čemu se on najbolje osjeća, ima slobodu življenja i to isto dozvoljava i drugim. Vežba. Da li ste zadovoljni svojim stilom života? Živite li svoj stil života ili stilom vaših roditelja, mase, a niste zadovoljni? Imate li ograničenja mase i živite u ogradi, a ne slobodi? Učite li da poboljšate svoj stil života? Da li ste srećni i zadovoljni svojim stilom života? Da li ste zavisni šta drugi misle o vama i o vašem stilu života?